Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala abdihi wa rasulihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nastavljamo govoriti o tom zamoru prilikom traženja znanja i prilikom ibadeta. Govorili smo o pojavama, je li tako? Kako se to manifestira, koji su neki ti znakovi i tako dalje. Govorili smo i o uzrocima. Šta su uzroci tog postupka? Danas ćemo govoriti o tome kako to izliječiti. Uzroci zamora. Znači, govorimo o uzrocima. Ovi uzroci koje će ovdje šejh spomenuti, kaže on, neki se odnose na sve ibadete i traženje znanja uopće. A neki se uzroci odnose samo, recimo, na davu, na pozivanje drugih u islam, ili u nekom ibadetu, eventualno, kao što je traženje znanja, dok u ibadetu može ostati isti kao što je bio. Prvi uzrok, neiskrenost. Iskrenost je, kaže ovdje šejh, jedan od dva rukna prihvatanja dijela. Imamo iskrenost i imamo ispravnost. Kaže Allah šanu, vama umiru illa li abudullaha muhlisina lehuddin. A naređeno im je bilo samo da Allaha obožavaju, iskreno mu ispovjedajući vjeru. U drugom ajetu kaže, ela lillahi dinul halis, iskreno ispovijedati vjeru Allahu je, odnosno iskreno ispovijedati vjeru Allahu dug je ljudima. Kul inni umirtu an a'budu Allaha muhlisa lehuddin. Reci, meni je naređeno da obožavam Allaha, iskreno mu ispovijedajući vjeru. Znači, sve to ukazuje na obaveznost i važnost i da je iskrenost fars. Iskrenost podstiče muslimana na trud i na dobra djela. Također u njemu izgrađuje osjećaj da mu nikada to nije dosadno, jer on nada se nagradi koja je kod Allaha i strahuje od kazne koja je kod njega. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. I onaj ko se nada i strahuje od susreta sa svojim gospodarom, neka radi dobra djela i neka u svom ibadetu nikoga drugoga ne obožava osim svoga gospodara. Onog momenta kada iskrenost postane slabija i kada ta neiskrenost uđe u muslimanovo srce, odmah osjeća slabost i nema više želju za dobrim djelima. Znači, šta nam iz ovog svega? Ovo sam sve što sam pročitao, to je šejh rekao. Hoće da kaže da iskrenost i predanost i dušom i srcem i tijelom u radu dobrih djela i traženju znanja čini od čovjeka čuda. Što običnom čovjeku koji nema toga kod sebe čini neshvatljivim postupke takvih ljudi. Recimo, primjera toga ima puno, počevši od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zar naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije klanjao da bi mu otekle noge? Imam Buhari kaže da taj hadis ne znači otekle noge, nego je naveo rivajet tako, a tamo se kaže tatafattar kadama. Riječ tatafattar može značiti oteći, ali može značiti popucati. I Buhari je naveo ajet koji ukazuje da ta riječ znači pucanje, što znači da on smatra da hadis znači da bi poslanik stajao toliko dok bi mu pete popucala. Koža popucala na pete. To je drugo tumačenje tog hadisa. Zašto je to? Aisha se začudila. Aisha je jedan od onih koja je isto obećan džennet i ona nazivaju je siddiqa, znači najveći stepen koji može postići čovjek. Najveći stepen koji čovjek može postići. A ona se čudi kako to poslanik sallam može. Ali iskrenost, i to je poslanik sallam kaže da ne budem zahvalan Allahov robu. To je nešto što zaista pravi čude. Pa je Ebu Bekr radijallahu anhu. Šta je sve uradio, koliko je imetka dao. Oslobodio je sve prve muslimane koji su bili robovi. Kupio ih i onda ih oslobodio. Znači svog imetka. Ko će to dati pare? Pogotovo, zamislite, vidite ovdje u situaciju u Bosni sad, kako je kriza za pare i za novac. Kriza za pare i za novac u Arapa u onom svijetu bila još veća. Nije bilo ništa. Kako se navodi, oni sami pričaju kako su živjeli prije, da su živjeli od lova. Da su jeli kukce i žohare i svašta, šta god stignu, što se miče.
Tako su živjeli. Pustinja, kamen u Mekke. Nema ni biljke, nema ni povrtaljke, nema ni voćke, nema ništa. A on uzme taj metak i kupi čovjeka i pusti. Samo je to da ga izbavi muka. Znači, to su stvari iskreno. Ima toga i dan danas. To je znači šta? Iskreno. Pod 2. Slabo šerijatsko znanje. Zašto ovdje šejh je baš upotrebio taj izraz slabo šerijatsko znanje? Zato što neznanje je u redu. Svako zna da neznanje je problem. Ali je problem i kad je znanje slabo. On želi ovdje da ukaže, ne želi da govori o neznanju. Neznanje je poznato da je problem. I da je ono razlog zamora i kad čovjek ne zna zašto i zbog koga radi i tako dalje, da se zamore. Ali kad je slabo znanje, onda i to šta problem. Kaže nam šejh ovdje, sve što je šerijatsko znanje slabije kod muslimana, više je izložen ovoj bolesti, zamoru. Jer on ne zna šerijatske dokaze koji postiču na ibadet i na dobra djela i traženje znanja. Niti zna posljedice koje slijede zbog dobrih djela. A to sve čini čovjeka, čini njegovu volju za dobrim djelima slabijom. Šerijatsko znanje, to je ovo što je do sada bilo, to je šejh rekao. Ono je uz iskrenost. To su isto dvije noge kod čovjeka. Niti je znanje dobro bez iskrenosti, niti iskrenost pomaže puno bez znanja. Jer iskren čovjek sagori, ali on jadan sagori u nečemu što nije toliko vrijedno sagorijevanja. I zato kažu, čovjek koji zna, manje radi, više dobije. A čovjek koji ne zna, puno radi, a manje dobije. Jer ti ćeš za ibadet dobiti što ćeš dobiti, a bez obzira koliko se trudio. U vezi s tim, sjećam se, bio je u nas jedan profesor, stariji čovjek u penziji je bio, ali honorarno radio, bio je strašan učenjak fikha i on je volio knjigu Rijadu Salihin. I govorio nam je da u njegovoj kući svaka 3 do 4 mjeseca kupuju novi primjerak Rijadu Salihina jer im se ne podere. Svaka 3 do 4 mjeseca kupuju novi primjerak. Nema bez komentara, Rijadu Salihin čite hadise samo. Jer Rijadu Salihin je knjiga koja govori o dobrim djelima, o zabranama i ostalo. I to stoji u porodici i čitaju samo Rijadu Salihin. 3. Znači, govorimo o uzrocima zašto nam slabi volja za traženjem znanja, šerijatsko naravno, i zašto nam slabi volja za rad ibadete. Pod broj 3. Kad se srce veže za dunjaluk i zaboravi ahiret. To dvoje ne može skupa. Kaže šejh ovdje, slušajte rečenicu: وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْفُتُورِ أَنْ يَطْغَى حُبُّ الدُّنْيَا عَلَى حُبِّ الْآخِرَةِ. Ubraja se u najveće ili najčešće uzroke zamora da ljubav prema dunjaluku postane veća od ljubavi prema ahiretu. I onda, kad to bude, to je potpuno lađe. Zatim kaže nam šejh ovdje, veže se srcem za dunjaluk. Zavoli ga i to mu oslabi iman malo pomalo, tako da mu ibadet postane težak i dosadan. I njegova slast i ljepota bude u dunjaluku i onome što je od dunjaluka. Pa ga dovede i do te mjere da zaboravi ahiret ili samo što ga ne zaboravi. I zaboravi na nešto što je najvažnije, a to je smrt koja će mu doći. Tada, kad se dogodi ljubav prema dunjaluku, pojavljuje se druga bolest i problem, a to je nada u dug život. Misli da nikad neće umrijeti. Ili zaboravi da će umrijeti. I kod koga god se nađu ove osobine, koje je naveo gore, one ga unište potpuno. A naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:
ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, wa fi lafz ta'isa abdu dinar wa dirham. Neka propadne rob dinara, neka propadne rob dirhama. To je rivajet Buharije u poglavlju o borbi na Allahovom putu, broj 70, a u drugom tekstu neka propadne rob dinara i dirhama. 5. I njega je spomenuo Buhari, ali na drugom mjestu. Ima ovdje još važnog teksta. Šeha kaže: stvarnost naša danas je vrlo alarmantna, jer vidimo čak one koji traže znanje i uče i tako dalje, svega manje i manje traže i bave se svim i svačim osim sa znanjem. Skupljaju imetak, traže pozicije, traže ugled. I kaže, ovdje moramo napomenuti na jedno vrlo važno pitanje, a to je: neke daje, spomenut ćemo, neke daje počnu s radom, znači za dunjalukom i tako dalje, želeći, kako oni kažu, da zarade koliko im je dovoljno, da ne moraju tražiti od drugih, tako da ne bi bio ovisan o radnom mjestu i tako dalje. Kaže šejh, pazite sad ovo, to je vrlo lijep i plemenit cilj. Međutim, ubrzo se takvima otvore vrata dunjaluka i počnu raznorazni prohtjevi i pohlepa se pojavi i onda mu dođe šejtan još uljepša tu stvar i onda u ime dave i u ime nekakvih islamskih projekata malo pomalo srcem zavoli dunjaluk i ostavi sve to. Znači šta ću da kaže, ovdje govori se daje, možda to, ali eto, kaže da ljudi, znači čisto da bi sebe zadovoljili svoje potrebe i tako dalje, što je lijepo, vrlo dobro i potrebno, šerijetski traženo, međutim vrlo klizavo. U toj zaradi, u tome svemu, zarada se osladi. Pogotovo recimo ako krene u veće malo projekte pa zaradi, ne znam, nija nekih 100.000, 200.000, 10.000, ti to sad ostaje. I reci dosta je. Kad je dosta? Pohlepa se probudi. Tu se na muci se poznaju junaci. Ko uspije se otetome, ko se ne uspije otetome, to su vrlo, vrlo teške stvari. Kaže nam šejh ovdje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorio na to i obavijestio da je dunjaluk sladak i privlačan za čovjeka. Ad-dunja hulvatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kayfa ta'malun fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa. Znači dunjaluk je sladak i zelen, kako ovdje kaže. Zelen misli se da je lijep za izgled. Slatkog je okusa i lijepog je izgleda, privlači znači čovjek. A Allah vas je na dunjaluku postavio i dao vam ga da vidi kako ćete raditi i postupati. Zato se bojite dunjaluka i bojite se žena. Ovo je zabilježio Imam Muslim, ovaj hadis. To je bilo treće. Znači šta je bilo treće? Dunjaluk, ljubav za dunjalukom i tako dalje. I normalno da čovjek ako voli dunjaluk i ostalo, onda u tom slučaju ništa nema od toga. Jer će u tom slučaju čovjek, da ne bi naštetio svom nekom interesu dunjalučkom, prešutiti u vezi sa davom. Imam Nevevi, rahimehullah, imao je tako jednih problema s tim. Ali Imam Nevevi bio od onih koji nije želio dunjaluk. Možda čak neki kažu i pretjerivaju u vezi s tim, ali u svakom slučaju nikad se nije vezao ni za što u vezi sa dunjalukom. Jednom prilikom vladar njihovog vremena dao je proglas da sakupe od naroda porez, povećao je porez narodu, namete, zbog toga što su imali neke rashode za vojsku, za borbu i tako dalje. I sad je dao, morali su dati svi učenjaci, muftije, kadije i tako dalje svoj potpis da taj proglas ide. Otišli su svima, došli kod Nevevija, kaže on, ja neću potpisati. Šta je, zašto nećeš, kaže, recite kralju, vladaru, tada, kad poskida sa svojih kćeri, sa svoje žene, sav nakit koji je kupio iz državne blagajne i što ima u svojim kućama,
Pa ako ne bude dovoljno, onda nek traži od naroda. Prije toga neće potpisati. Došli njemu sad tako šta je potpisao, kaže ostao još jedan, nije. Vladar se naljutio. Kaže, smijenite ga sa svih mjesta. Imate da bude bilo gdje. Oni se snužde i kažu, nema on nikakvog mjesta. Ni na čemu nije. Ovi što ostali svi potpisali, kadije, ovi, oni, svi odslu. Ništa on nije potpisao. I na kraju je to Allah dao, izborio se za to pravo. Ali nije bio vezan za te stvari. 4. Iskušenje sa ženom i djecom. Zamor u traženju znanja i ibadetu. Vidim, smješkaju se. Koliko vas ima oženjeni? Potencijalno oženjeni? Gledajte šta kaže ovdje šejh. Kaže, tražio sam od svojih učenika da mi pomognu i daju neke prijedloge da napišu uzroke zamora pri traženju znanja i dobroga. Pa sam primijetio da mi je na desetine pisama došlo od njih kako ukazuju na supruge i da su one najvažniji razlog zašto ne traže znanje i zašto nisu imali. To je od učenika dobio, nije od njegovo bilo. Desetine pisama. Kaže on, ti studenti i ti učenici govore o svojoj stvarnosti koju su doživjeli i stvarnosti svojih kolega i braće. Kaže, ovdje ćemo spomenuti Allahove riječi وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَ. وَعْلَمُوا, znajte. Amr, naredba i upozorenje. Znajte da su vam imetci vaši i djeca vaša iskušenje. Fitnetun. I drugi ajet, Ja ejuhalladina amenu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. O vjernici, među vašim suprugama i među vašom djecom imate i neprijatelje, pa zato se pripazite. Dobro, ovaj ajet treba posebno tumačiti, o njemu ćemo posebno govoriti. Preneseno je od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: El waladu mahzanatun majbanatun majhalatun mabkhala. Dijete kad se rodi čovjeku, odnosno dijete je za čovjeka tuga, kukavičluk, neznanje i škrtost. Ovaj hadis je zabilježio Hakim u Musadraku, šejh Albani kaže da je vjerodostojan. Šta to znači? Znači kad se čovjeku rodi djeca, onda kad ta djeca naviknu na tugu, u smislu da zbog njih i ostalo sve što bude i tako dalje, zatim i kukavičluk malo, čovjek pođe da čovjek kada je slobodan, on ne misli na posljedice. Sve može na ovu ruku, što bi rekao, nije problem. Ali kad se djeca rode, počinju kalkulacije. I u borbi isto tako. Međhale, zbog djece čovjek ostavi znanje. A mebhale, zbog djece čovjek postane škrt. Jer najčešće će vidjeti ko ima djecu i tako dalje, štedi. Zašto štedi? Zbog djece. I dan danas vidjet ćete ljude koji imaju, koliko imaju djece, toliko spratova prave. 2, 3, ne znam nija šta. Isto da će oni biti s njima. Dalje, je ovaj hadis jasan sad? Znači, dijete kad se čovjek urodi, na sve ove stvari, pođu sve ove stvari da se javljaju kod njega zbog djeteta. Zato što misli o njemu kako ćeš. Kaže u drugom hadisu: Inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Prva smutnja, prvo iskušenje koje se dogodilo među Benu Israilom bile su žene. Znači, bile su žene. Ovo je hadis zabilježio Muslim. Kaže nam šejh ovdje, supruga može čovjeku biti pomoć u ibadetu, u traženju znanja i u davetu. Dole u fusnoti kaže kao što je Hatidža radijallahu anha bila i ostale majke pravovjerni, znači poslanikova žena. Ali mu isto tako može biti belaj i iskušenje. A najveće to iskušenje je kad čovjek ne osjeća da je to iskušenje za njega i da tu leži opasnost. Čak šta više nekad to može smatrati blagodati i Allahovim poklonom, a nije tako. Zato što je lijepa ili zato što ima imetka ili tako dalje. A ona je u principu musibet koji mu je došao u kuću, a da on to i ne zna.
fa ahbathul amradi akhfaha. Najteže bolesti, najružnije bolesti su one koje su skrivene. Wa sharrul a'da'i ahlaha. A najgori neprijatelji su najslađi neprijatelji. Jeste skontali šta se kaže? Znači, žena u principu je mač sa dvije oštrice. Može biti hajr za čovjeka, kao što je Hatidža bila za poslanika. I da čovjeku pomogne u traženju znanja, i da čovjeku pomogne u ibadetu, i tako dalje. Imali tamo zvučnici za. Znači, može pomoći čovjeku, ali isto tako može čovjeku i odmoći. I ovdje što ukazuje na jednu stvar, a to je da nekada u nekim slučajevima čovjek i ne osjeti to, da žena čovjeka nekad nenamjerno odvuče od tih stvari. Zato, recimo, i čovjek smatra da je to blagodat, njemu došlo u kuću, lijepa, ima para, ima ovoga, ima onoga, pazi ga, mazi ga, ali s druge strane, on tone dublje i dublje, nema ga nigdje kad je u pitanju traženja znanja, kad je u pitanju ibadet i ostale stvari. Kako tu naći određenu granicu? To će nam čovjek govoriti tamo kad budemo govorili o liječenju, da se time ne zamaramo. Što se tiče djece, kaže on, opasnost u vezi s njima leži u tome da čovjek počne se baviti samo njima i zapostavi svoju vjeru. I što želi na sve načine da im obezbijedi budućnost. I strahuje šta će se dogoditi nakon njegove smrti. Kaže šejh ovdje, a nije ga strah šta će biti s njim, a preče mu je to. Znači, nakon smrti. Čovjek strahuje šta će mu biti s djecom, koga je ostavio, a ne misli šta će biti s njim kad preseli. A preče bi mu bilo to. Tako da i protrači cijeli život između žene i djece. I istinu je rekao uzvišeni Allah, zujina li nasi hubbu šehavati minan nisa, والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات. Ljudima je učinjeno lijepim da vole strasti od žena, od djece, od velikog blaga, zlata, srebra, dobri konji označeni, stoka, plodovi, to su sve dunjalučka dobra. A kod Allaha je najljepše mjesto povrata. Sura Ali Imran 14. ajet. Kaže ovdje, moramo napomenuti jednu stvar. Stanja ljudi se razlikuju kad se oženi, kad dobiju djecu. I nekada za neke ljude kažu da su se promijenili, da nisu više ko što su bili. Međutim, kaže ovdje šejh, to ne mora biti tako i tačno. Kaže, ukoliko je čovjek se promijenio donekle u tome da bi ispunio prava svoje žene i djece, onda u tom slučaju to nije loša promjena, nego je to ispunjenje obaveza i izvršavanje farzova i vađiba. I kaže, to je prirodna stvar koja se dešava, koju za sobom povlači ženidba. Jer nemoguće je da čovjek ostane isti ko što je bio kad je momak bio, a kad je već preuzeo obaveze na sebe, kad su u pitanju supruga i djeca. Jer naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, odnosno potvrdio Selmanove riječi Ebu Darda'u. Ebu Darda, o čemu se radilo naime? Ebu Darda je previše pokušavao da ostane u ibadetu i traženju znanja više nego što je trebalo, a oženio se. I naišao je Selman Farisi i ispred vidio, to je bilo prije hidžaba, vidio ženu kako je nepočešljana, neuredna i ništa. Hidžab je 6. hidžarske godine propisan, dotad su žene hodale onako normalno. I pitao je ima li Ebu Darda i tako dalje, kaže nema, šta je s tobom, što se tako kaže, Ebu Darda više ne treba ništa od dunjaluka, kao u principu mi ne prilazio i niti bilo šta, posti i klanja i gotovo. I onda se ona nije ni sređivala. I onda je Selman noći oko njega jednu noć. Kad je došao, stavio mu da jede, počastio ga, on neće da jede. Šta je bilo? Postim, kaže jedi. Neću da jedem dok i ti ne jedeš. I on jede stvarno. Navečer kad su legli da spavaju, legne on, ovaj ustavi.
Kaže, šta radiš? Hoću klanjati, lezi. I zaspi s prva noći. Ustane ponovo kada se lezi još. Tek kad je ostalo iza tamo pola noći, još 1/3, kaže, sad ustani, ostali su obojca i klanjali. Sutra dan kad su ošli, Ebu Derda je ispričao šta je bilo, onda mu je Selman rekao da tvoja duša ima pravo kod tebe, tvoja žena ima pravo kod tebe i svima dadi njihovo pravo. I onda je poslanik Selman potvrdio te riječi i rekao je: inna li rabbike alejke haqqan wa inna li nefsike alejke haqqan wa inna li ahlike alejke haqqan fa ati kulle di haqqin haqqahu. Tvoj gospodar ima pravo kod tebe, ti imaš prava kod sebe, tvoja porodica ima prava kod tebe, supruga misli se, zato svakom daje njegovo pravo. Dobro, jer u redu ovo ima u vezi sa ovim. Znači, u principu Islam postiče na ženidbu, postiče na osnivanje porodice, postiče na što više djece, ali da se nađe tu neka granica, da se ispuni njihova prava, a onda nakon toga da se ispuni prava drugih, prava ibadeta, prava traženja znanja, prava dava i tako dalje. I ako čovjek tako postupa, onda u tom slučaju, u većini slučajeva naći će neki balans. Znači, naći će neki balans, ne mora uvijek biti 100% precizan. Nekad će malo više ženi djeci, nekad malo više davi, ali bar da bude to tu približno, da pokuša održavati to sve na nivou prihvatljivom, da ne bi stalno se svađao ni sa ženom, ni da oni ostanu bez svojih prava i tako dalje. 5. Ostavite da znamo dok smo došli. Život u pokvarenoj sredini. To se nas tiče, a to ćemo ako mogu da govoriti idući. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo sa ovim druženjima otvorenog tipa, inače u vidu kursa koji je vezan za teme koje su inače više onako vezane za odgoj i vjerovanje. I mi smo inače duže vrijeme već govorimo o zamoru. Zašto se to čovjek zamori u rađenju dobrih dijela i u traženju znanja? Zbog čega? Koji su uzroci? Koje su to pojave koje nam ukazuju da je čovjek se umorio i kako to prevazići? I trenutno govorimo o uzrocima. Posljednji uzrok koji smo govorili, to su žene i djeca i tako dalje. I vidjeli ste sve šta o tome kaže ovaj autor. 5. Inače napomena, ako neko ima neki nejasnoća ili pitanja u toku dogovorimo, znači odmah može da reagira, da traži riječ, da se to pojasni. Pa prošli put nije bilo tako zbog toga što smo mislili da ćemo moći završiti sa ovom temom. Znači 5. razlog, 5. uzrok, to je život u pokvarenoj sredini. U sredini koja čovjeka više odvodi od hajra nego što ga vodi ka hajru i podstiče na njega. Naveo nam je autor ovdje hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojem stoji da je rekao: innama mathalul jalisi salihi wa jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Fa hamilul miski imma an yuhdiyaka aw tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممتنة. Hadis bilježi Buhari i tako dalje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, primjer dobrog društva i primjer lošeg društva je kao primjer nosača mošusa i kovača. Onaj koji nosi mošus ili ćete namirisati, ili ćeš od njega kupiti miris, a u najmanju ruku osjetit ćeš lijep miris. A onaj kovač ili onaj koji puše onaj mijeh koji raspiruje vatru, ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš od njega čuti, odnosno osjetiti loš miris. Znači ovaj hadis nam govori o dobrom i lošem društvu.
I inače ovo pitanje da li je čovjek u dobrom ili u lošem društvu, to je vrlo važno pitanje u životu, pogotovo mladog čovjeka. Pogledajte statistiku i ispovijesti onih koji su se dokopali droge, recimo. Uglavnom, svaki od njih nije našao drogu na putu onako. Nije mu droga spala s neba onako. Nego je bio s nekim u društvu koga je uvukao u te probleme i te stvari sa drogom. Ili recimo sa krađom. Isto tako. Zatim blud. Čovjek ako se druži sa momcima, sa mladićima, koji se hvališu međusobno koliko je ko spavao s kojom curom, koliko je cura imao, šta će taj mladić osjećati? Znači možda ne i sve neke lične potrebe ili pobude, on će osjećati potrebu da i on uradi tako nešto, jer u suprotnom osjećao bi kako ne pripada tom društvu i ne pripada njima, a on želi to društvo i druži se s njima. Isto tako ako je u pitanju neka novotarija, ako je u pitanju recimo taj, kako i nazivaju, tekfir, ili ti nekakvi koji imaju ekstremne neke ideje i ostalo, možda u početku ti nemaš takve ideje, ali ako budeš s njima mjesec, pol mjeseca i tako dalje, ti ćeš malo pomalo osjetiti, prvo nemaš otpora prema tim idejama, drugo vidit ćeš kako tebe obuzimaju malo pomalo i kako počneš smatrati da je to istina. A nije istina. Međutim, čovjek nikad ne zna koliko je jaki na nešto, a koliko je slab na nešto. I zato imati dobro društvo je velika blagodat. A imati loše društvo je veliko zlo. Prema tome, kloniti se lošeg društva, kloniti se društva koje čovjeka odvodi od hajra. I mi ćemo vidjeti kasnije, evo sad dole ova tačka ispod, kako nam šejh govori da nije samo problem u tome da ćeš ti da budeš sa lošim društvom, nego čak društvo koje možda ne radi nešto, neke grijehe i tako dalje, ali samo po sebi ne podstiče čovjeka na dobro, i to nije dobro za čovjeka, a kamoli da bude u lošem društvu. 6. Druženje sa neambicioznim ljudima, ako možemo tako reći. Ljudima koji nemaju nekakvih ciljeva i dobrih želja da ih ostvare u životu. Prvenstveno vjerske, ali i druge. Isto tako. Ako čovjek bude sa lijenim ljudima, dangubama, ljudima koji niti hoće nešto da rade od dunjaluka, niti uče nešto o vjeri i o ahiretu, onda je to za čovjeka ubijstvo. Vidit ćeš ga samo da spava. I zato stari islamski običaj, ono što na zapadu sad ima, govorio sam o tom, u zapadu, dok ide u školu, ide. Posle škole može ići iz kuće ili će plaćati kiriju ili nešto, uglavnom nešto će raditi. Kod muslimana prije bilo je tako. Momak, ako je dostigao punoljetnost, ne uči više ništa, išao je raditi. I govorio sam da je Omer radijallahu anhu imao štab kad je postao halifa, i ako bi vidio mlada čovjeka da onako luta po ulici, znao bi ga pita šta ti je, jesi bolestan? Ako bi rekao nisam, onda bi ga štapom udario. Što hoće po putu? Mlad čovjek. Ne uči ništa. Ne radi ništa. Šta postoji treći? Postoji gubljenje vremena i na kraju se dovede do te mjere da bude teret samom sebi i teret drugom i tako dalje. A islam ne postiče na to, islam postiče na rad, ozbiljan rad i učenje. Ako učiš, učiš. Ne učiš, onda treba nešto da radiš. Pomozi sebi, ocu, nauči neki zanat, radi svoj neki posao, zaradi i tako dalje. Ali bez veze hodanje i gubljenje vremena, to nije od islamskog bontona i od islamskog ponašanja. Jer ima pitanje već s ovim. 7. Znači 7. uzrok zašto se mi umorimo kada je u pitanju rad dobrih dijela ili kada je u pitanju traženje znanja. Kaže nepokornost, grijesi i jedenje harama. Jedenje harama je
kući, recimo kad odemo u neku familiju, prepostavlja se da možemo jesti, ali ako oni, ako ta njima pravo hranu, je li to utječe? Ako znaš da je haram, utječe. Ili ako postoji jaka indicija. Ako ne postoji indicija ili slaba nešto onako zamišljena samo, onda može. Čak i ako postoji pomiješano, znaš sigurno da u njihovom imetku ima harama, recimo. Ali osnova imetka halal. Recimo čovjek zarađuje, ima platu regularno i ima na banci, ne znam, neki novac gdje mu pristižu neke kamate. I ti znaš da on na banci ima nešto novca i pristižu mu kamate. Ali je osnova njegove zarade šta? Halal, onda može se jesti kod takvog čovjeka. Dokaz za to je što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odazivao se na gozbe Jevreja kad su ga pozivali u Medini dok je bio. A zna se da Jevreji u principu u globalu barataju s kamatom, međutim nije znao konkretno, precizno kod koga je šta i u osnovi je to dozvoljeno, tako da može to jesti, to se ne smatra. Isto tako recimo mladića koji je u porodici gdje otac ili majka imaju neki primjesak kamate recimo, ili rade nečega što ne treba, igraju recimo bingo, loto, ne znam nija šta su neke stvari, ali u osnovi imetka je halal, onda je to ne smatra se haramom tom mladiću što se hrani od te hrane i tako dalje. Iako bi možda neki dinar, neka marka bi tu ušla od toga, ali ne utječe na globalno jer je osnova tu da je dozvoljeno. Kaže nam ovdje šejh, grijesi i nepokornost su teret na ovome svijetu. Ne bukvalno teret, nego taj teret koji pritišće čovjekovu dušu i čovjekovo srce. A na sudnjeme danu dobit će svoje prave oblike i bit će pravi teret, bukvalno, koji će morat nositi. Jer mi znamo za ajeta i hadisa da će stvari koje nismo mogli opipati, koje nismo mogli osjetiti i tako dalje, na ahiretu dobiti svoj oblik. Recimo mi sad ovdje imamo namaz, ali tako ili nije? Taj namaz su pokreti riječi. Ne možemo mi namaz sad uhvatiti ili tako nešto. Ali na sudnjem danu namaz će imati svoj oblik i svoju težinu koju staće na vagu. Kakav oblik, koja, Allah zna se. Kako god će dobra djela dobiti svoj oblik i svoj miris, kao što je post, recimo mirisat će kao možus, tako će i grijesi dobiti svoj oblik i svoj miris. Dokaz za to je ajetu koja malo šanom kaže وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِ. I oni će sigurno na sudnjem danu ponijeti terete svojih grijeha i grijeha onih koji su se poveli za njima. Znači ponijeće ih na sebi. To je u suri Al-Ankebut 13. ajet. U drugom ajetu koji je još jasniji kaže وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَأَ مَا يَزِرُونَ. I oni će na svojim leđima nositi svoje grijehe. A ružno li je to što će nositi? Znači ovo je ajet iz sure Al-An'am 31. Poslušajte ovdje jedan citat vrlo lijep, ovako mislim koristan u vezi s ovom temom od Ibnul Kajima, koji kaže o tome koliko grijesi utiču na zamoru u ibadetu i u traženju znanja. Kaže kao kazna za grijehe događa se kod čovjeka da njegovo srce oslabi u svom putovanju ka Allahu dželešanu i prema ahiretu. Nekada čak bude potpuno zaustavljeno. Znači grijesi, on se predstavlja ovdje srce čovjekovo i to kao putnika jednog prema Allahu dželešanu i prema ahiretu. I sad grijesi, on ide, treba da dođe do cilja i grijesi kao da ga fataju i vraćaju, sprečavaju ga u tom. A kaže, desi se da grijesi toliko čovjeka budu ili zato što je grijeh veliki ili zato što ih je puno, zaustavi njegov hod potpuno, da ne stigne do Allaha nikako. Šta to znači? Iđi namazati? Pa zaustavi ga, recimo grijesi, to ne znači da onaj ko griješi postaje nemusliman, ali recimo može značiti da neće odmah ući u džennet, nego da će biti kažnjen, možda mu Allah ne oprosti. A može značiti drugu stvar, a to je ono što ulema često upozorava
a to je da grijesi čovjeka malo pomalo odvode od pravog puta pa da čovjek skroz okrene leđa vjere. Naročito u sredinama gdje vjera, kako bi rekao, zapostavljena od strane mnogih i onda čovjeku je lakše kad vidi oko sebe ljude koji jednostavno ne pridaju važnu vjeri, da i on jednostavno sve to okrene se od toga svega i to je ono što je u čemu leži opasno. Zato je Sufjan Teuri često znao jedan alim poznati, znao plakat i onda me pitali pa zar se toliko bojiš grijeha, on bi ovako uzeo šaku prašine i rekao im ja grijehe ne držim ni ovoliko, znači nisu oni toliko koliko ova prašina, nego bojim se kad budem umirao da me prije smrti ne izdaju ti grijesi pa da odem s pravog puta prije smrti zbog njih. Ako bi čovjek umro sa grijesima, sa tevhidom, to opet je bolje. Tako da ne može prema Allahu napraviti ni jedan korak, kaže on. A ponekad se dogodi da čovjeka toliko zastave i okrene da se on okrene nazad. Znači ne samo da ne ide naprijed ili da ga zaustave na tom mjestu, nego šta? Grijesi budu uzrok promjene u njegovom srcu, probudi se ta tama, probudi se ti mračni nagoni, tako da se vrati nazad potpuno. Grijeh, nastavlja dalje on, grijeh spriječava dolazak Allahu dželešanu, prekida put čovjekov prema Božu. I gledajte sad, i sprečava traženje znanja. Znači čovjek gubi volju za traženjem znanja. Srce putuje prema Allahu dželešanu sa svojom snagom, a ako se razboli grijesima, naravno da ta snaga slabi. A ako potpuno izgubi snagu, onda ne kreće se prema Allahu dželešanu nikako i tada ga je teško vratiti na staze kojima je išao, nek nam je Bog ne pomoći. Tako kažem. Završava citat, ovo je prenijetno iz knjige El Džavabul Kafi sa 48. strani, to je prevedeno na bosanski jezik, bolestan je, da, na 48. strani. Znači u toj knjizi inače spalna ta knjiga je u stvari odgovor na pitanje koje njim postavljeno. Znači fetva. Došao čovjek pitao ga i on odgovorio i to je ispalo tako. Sve su prilike, kažu učenjaci, da ga je taj koji ga je pitao u principu želio da ga pita za homoseksualizam. Znači izgleda da je taj pitac imao problema sa homoseksualizmom, privlačnošću i tako dalje, ali to se može nazrijeti s kraja knjige, jer on je kraj knjige sve ono kao ovo šta su grijesi, zbog čega grijesi, kako. Kao uvod je bio za ono što mu hoće reći koliko je opasno to što on hoće da radi. I tako da je to ispala jedna od njegovih najljepših knjiga kada u pitanju, to je jedna nezaobilaznih knjiga kada je u pitanju upravo pitanje grijeha i tako dalje. I ko želi da vidi koliko su grijesi opasni, iako mi znamo, mi vjerujemo da grijesi ne izvode iz vjere, jel tako li? Ali koliko su opasni za čovjeka, neka pogleda i pročita tu knjigu. Kaže nam dalje sad šejh nakon ovog njegovog govora, grijesi ne uzrokuju samo zamor i ništa više. Naprotiv, u većini slučajeva budu razlog da čovjek skrene s pravog puta potpuno. Dešava se ponekad, kaže on, da čovjek, pogotovo mlad, bude aktivan kada je u pitanju ibadet, pozivanje drugih u islam, traženje znanja i tako dalje. Međutim, neke grijehe pođe smatrati beznačajnim, naročito ako se radi o malim grijesima. Ne čuva se od jedenja nečega što je sumnjivo. Ponekad se čak dogodi da pojede nešto što je zabranjeno i tada mu se dogodi da padne jednostavno kao kamen, kao što on kaže ovdje. Jednostavno propadne i više ne može se prepoznati. Znači, u vezi s tim grijesima, ono što Ibn Kajim rekao, 8. nepostojanje jasnog cilja od traženja znanja i ibadeta. Nepostojanje jasnog cilja. Znači, uvijek, i to stalno ponavljamo, kad god nešto radite, zašto sam ja ovdje, šta ću ja tu uopšte? Jer čovjek koji ne zna zašto šta radi, svako će ga odvesti na svoju stranu. Odveće ga ovaj ovdje, odveće ga ovaj samo ovdje. Nego ako si došao, hoćeš da naučiš, prvo se postaviš pitanje šta hoću da naučim. Hoću da naučim to i to, dobro. Kad radiš nešto, neki posao, ibadet neki, ili nešto čak i dunjalučko, šta hoćeš od toga konkretno? Problem
cijelog islamskog svijeta danas. Zašto je recimo islamski svijet zaostao, a zapadni napredovao? Mi kažemo generalno zato što je ovaj napustio vjeru i tako dalje. To je tačno. Ali to je ovako jedna činjenica koja je ovako široka, ispod nje ima svašta nešto. Jedan od osnovnih razloga zašto su nazadovali muslimani toliko u tim zadnjim vijekovima, 2-3 vijeka skoro, pa i 4. Zato što nisu imali jasnog cilja šta hoće postići. I kad god je to na globalnom i na pojedinačnom nivou, čovjek ako ne zna šta hoće postići, šta mu je cilj u životu, šta je cilj od traženja znanja, šta je cilj od ibadeta i tako dalje, vidjet ćeš ga da se zagubi, postane nesiguran i tako dalje, i onda ga životne vode mogu odnijeti svako. Jer čovjek bez cilja, on ti je isto ko lađa bez kormila, bez kormilara. Kako i struje vode, tako i hoda. Međutim, čovjek koji zna šta hoće, šta radi, tako dalje, on često drži kormilo u svojim rukama i hoda okolo. Naiđe nekad na otpor tamo vamo, ali uspije prevazići to ako zna šta hoće. A kako sad cilj? Evo, hoćeš cilj za traženje znanja. Znači, šta hoćeš da naučiš od vjere? Znači, imaš generalni cilj, hoćeš da naučiš vjeru, jel tako mi? Dobro, znači ti se odlučio, hoćeš da naučiš vjeru, nisi se odlučio za jezik arapski, recimo. I sad kad dođe, recimo, imaš kurs arapskog jezika, imaš kurs ovog, imaš kurs onog, niš ti sa toba. Jer nećeš stići. Odabrat ćeš ono što hoćeš konkretno. Recimo. Imaš 5 dersova, ne znam, u gradu negdje. Ali te cilj, recimo, da učiš ili da čuješ vaz neki, recimo. Trebaš da se odrediš sebi tačno što znaš i neće ti biti žao što si potrošio vrijeme. Jer recimo kad hoćeš, evo recimo često se dešava kod ljudi problem, hoće nešto pročitati, čitao bi nešto recimo o islamu, ali šta pročitati? Hoćeš uzeti tako knjigu neku, zažmiriti, zagrabiti, ili ćeš naći nešto tako dalje, ili ćeš ciljano nešto šta hoćeš pročitati. Uvijek sebi, većina ljudi dođe neki osjećaj, čitao bi nešto, a onda se nađe ne zna šta bi pročitao. Znači, probaj sebi odrediti cilj neki ti sebi. Ako nemaš nekog cilja, odredi ga sam sebi. Hoću nešto da pročitam, recimo šta ja znam. Neku suru koju znam. Pa da vidiš šta znači, recimo. Pa uzmem Tefsir ibn Kesira, recimo. I pročitam to. I slično, da ne navodim sad primjere, sve zavisi to. To je 8. 9. koje je povezano sa 8. Slabo ubjeđenje u cilj ili sredstvo do cilja. Znači sad govorimo o tome da čovjek ima cilj, šta hoće od traženja znanja i šta hoće od ibadeta, šta hoće od života na kraju kraja. Ali sad ne vjeruje baš on da će on to postići, čuje. Ili da on to može postići. Ili ne vjeruje jednostavno u sredstva koja on posjeduje da to može time ostvariti. Tako. To je to problem. Jer zamislite sada recimo Ibrahim a.s. Allah što kaže da je on bio ummet. Jedan od komentara tog ajeta je ummet koji je utemeljen na hadisu koji je zabilježio Muslim, to jest jedini na zemaljskoj kugli bio musliman, Ibrahim a.s. Znači niko drugi na zemaljskoj kugli, cijela zemlja nije da postoji musliman. I sad zamislite, njemu je cilj da svi oni postanu muslimani i da vjerovao duboko u taj cilj. Da li bi ga uspio ispuniti? Ili da nije vjerovao u ona sredstva koje je Allah dao da će time ispuniti. Danas, subhanallah, kad je pitanje ova sredstva, imamo ljudi koji isto kao da nisu ubijeđeni u sredstva islama da će islam dobiti. Evo recimo najvećem ove koji koriste ta nekakve radikalne metode, šta ja znam, proglašava ljude nevjernicima, to postavljanje bombi, eksplozije, ovo ono, te nekakve zalutale sekte. Ja imam osjećaj da oni jednostavno više nisu vjerovali da se propisanim metodama može doći do cilja, da se islam proširi na zemlju. Pa su izgubivši nadu u to što je propisano, počeli oni neka sva sredstva misle da će tako napraviti, a ne propisano. Kao da nisu čvrsto vjerovali ili ne vjeruju čvrsto u te propisane metode da će one dovesti do željenog cilja. Pa čovječe, ako ti je Allah naredio samo da dostaviš,
na blag i lijep način. Pa što sad ti moraš nešto dodavati na to? Pusti, to je tvoja zadaća da ti dostaviš. Lijepo i blago. Otkud? Nije na tebi da ti tjeraš ljude, hoće li to prihvatiti ili neće. Znači, neubjeđenje čvrsto u to što je Allah dželešanu dao da će čovjeka dovesti do znanja i do toga. Recimo, ako Allah dželešanu odredio i dao takav sunnet na zemlji, da se do znanja ne može doći preko noći. I da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ilmu bit ta'allum, znanje se stiče konstantnim učenjem. I čovjek onda dođe i kaže uči, ne znam nešto, i onda mu dosadi, misli pokušava neki brži način, pa uzme velike knjige, misli ako uzme veću knjigu da će više znati. A ne znači to uopšte. Šta se podrazumijeva tačno podučiti? Kakav? Bit ta'allum je riječ koja znači da neko, znači da se uči. Jer napad učenja i mi... Sad to podrazumijeva više stvari, između ostalog uče, ali u svakom slučaju do znanja, bilo kakvog, znači do informacije, ne može se doći, hadis hoće da kaže, ne može se doći nadahnućem neki. Ili da ti sine. Pali se lampica gorana, sjelca. Ne može se do toga doći. Hadis hoće da kaže, znanje, informacija se dolazi kad se uči. Sasluša se neko, pročita se nešto i tako da. A sad hifz je ostalo, znači učenje na pamet, ovo to su druge stvari, faze. Znači ide se postepeno i onda će se doći. Ali subhanallah, ovo čvrsto vjerovanje, vidite ovo, koliko je to važno, to je nevjerovatno. Čvrsto vjerovanje u cilj i u sredstvo do cilja, jer u islamu cilj ne opravdava sredstvo, mora i sredstvo i cilj biti propisan. I zato dolazimo, kažu ljudi, najbolje sredstvo danas do cilja, recimo do islama, da se islam proširi, je recimo metod ihvanul muslimin. Ko kaže? Zašto je to bilo? Ako je propisan neki dio metoda, propisan, to je sredstvo. Ako nije, zašto? Šta je problem? Zašto mijenja sredstvo koje je propisano inače vjerom, Kur'an i hadisom? Mijenjati ga, jer to možda ne vjeruješ da će to dovesti do toga, do cilja. Hoće sigurno. Ili recimo neki kažu metod sufija, neki kažu metod ovih racionalista i tako dalje, koji savremenika nekakvih ovog. To su sve posljedice upravo nevjerovanja ili slabog vjerovanja u sredstva koja su propisana vjerom i šerijatom. Vjerujte mi, ako čovjek bude koristio ono što je propisano u širenju vjere, sigurno će prije ili kasnije doći do tog cilja. A na kraju krajeva na nama nije da, što bi rekao, mislimo o rezultatima i tome, to će ono ko će prihvatiti vjeru, ko neće, svako ima pravo izbora. Na tebi je da dostaviš na što ljepši način i ispravi. Ovo ostalo, svako odgovara za sebe. I vjerujte da lijepa riječ, recimo, posle se mi dostavio lijepom riječu. Navešću vam primjer koji sam danas čuo od šejha Muhameda. Može. Muhammed ibn Salih al-Uthaymin. Naišao je pored igrališta, momci nakon igraju lopte, i on je stao kod njih i govorim kako treba ići klanjati. Sad oni nisu znali ko je on, to je bilo, čini mi se, ako ne reče on da je bilo ili u Rijadu ili u Mekke, a on je u drugom gradu bio, nije bio baš toliko poznat licem, znali su imenom i ovako dersovima, ali licem nisu. Sad je njima govorio, a i oni su njemu svašta govorili, znaš. I pogotovo je bio jedan glasan posebno. Aj ti stari tamo, skoro se smijete, igraju lopti, ali nije znao ko je. On je sjeo napo igralište i nije htio makije dok nisu odšli klanjati. I pretrpio je sve što su oni govorili i taj jedan što je najviše galamio i vikao, nije htio otići dok ne ode on sa mnom. Kaže, hajde sa mnom. Na njega neću, hajde sa mnom. I onda na kraju natjeraju ovi svi ostalog njega da ide sa njim, samo da to prestane više. Neugodno više svima. I odvede ga u kuću. Bilo je s njim još nekoliko koji su bili u pratnji šeha. Odvede ga u kuću, kaže, sačekaj malo.
A nisi šejh ljutio, ni ništa. Samo govorio, hajde klanjati. Sačekajte malo, kaže. Sačekaj malo to. Kad je šejh otišao tamo u drugu prostoriju, kaže njemu, znaš ti ko je to? To je Muhammed ibn Šejh Muhammed ibn Musa. Kaže šejh, joj, uvijek se uvotio za glavu. Rano. Kad je šejh se pomolio, nosi posudu s vodom. Kad je izašao ovaj ustao, poljubio ga u čelo, izvini, mali, prosti. Kaže njemu šejh, ništa ti, hajde ti da tebi naučim abdest, kako se abdesti i kako se klanja. I pokažem tu kako se abdesti. Ne znam je li ono, ali šejh njemu pokazao da on skine sa sebe odgovornost, da njemu naučio ga. Abdesti se klanja i momak stvarno klanjao i spominje se da je kasnije klanjao stvarno. Ali navodim primjer blagosti ti ostalo. Nije se ljutio. Šejh Muhammed nije se ljutio. Zato ja uvijek kažem, grubost ne volim nikog. Bilo vi voli da se neko pravi sad dođe, izdare se na vas, šta to radiš? Što ne ideš tamo klanjati? Ili što? Jel bi volio bi? Svako bi se pobunio i rekao bi, šta ti meni, onda neću namjerno, neću kasniti, šta sad? I možda bi se i pobio na neistini. Iako znaš da je neistina. Znaš da si u krivu. Ali je ljudskoj prirodi da odbija takvu jednu reakciju. I onda bi se pobunio onda i šta bi ne bi ništa napravio. Pa nemoj raditi nešto nekome što ti ne bi volio. Da tebi neko. Ali ovo s druge strane ne znači da se šutimo i ništa ne govorimo. I ništa ne radimo. Nego na jedan lijep, fin, blag način. Subhanallah, kažu isto danas, ovo je baš što je govorio, kad je šejh otišao u Ameriku. Šejh Husein. Otišao na liječenje, obolio od raka pred kraj života. I natjerali su ga da ode tamo. U koji god je taksi sjeo, s kojom god je bolničarkom i doktorom razgovarao, naredio je prevodiocu da prevede što kaže o islamu. Svaki taksi, kod svake osobe koji je sreo u Americi, prevedi samo, ništa više. Ono što on kaže. Ja. Pozna ga s islamom. Šta je islam? A od raka bolio. Došao se izliči. Ali nije prošao ni jednu priliku da nije govorio o islamu i da ste. Ali je bio blag. Nije bio grub. I zato vjerovanje u cilj, u sredstva je vrlo važno. I vjerujte, svako sredstvo svejedno pripisivalo se, ne znam nija kojoj grupi, kojoj sekti, koje mojim. I oni kažu da je najbolje. Nisu oni ti koji određuju da je to najbolje. Nisam ni ja, niti bilo ko drugi na svijetu koji određuje da je najbolje. Allah je jedini poslanik njegov koji određuju koji je metod, koje sredstvo je najbolje i koje dovodi do cilja. I sve što su oni rekli, to je Allah šalje njegov poslanik, da je cilj i da dovodi do cilja, to će i dovesti do cilja. Sve drugo pasće u vodu. Sad sam dao neke osnovne smjernice. Vjerujte, svako pozivanje na ispravnost i govorenje ovo je najispravnije, ono se mora reći ovo je najispravnije, ali recimo ovo je poseban pravac je najispravniji, ova je bolji od ovog, sve su to priče koje ne piju vode. Zašto? Jer rekao sam malo prije, nismo mi ti koji određujemo šta je najbolje. Je li tako ili nije? Ako za nešto postoji ajet ili hadis da je najbolje, u redu. Ne postoji. Ništa se ne treba skidati. Vjerujte, svako ko god je skrena, evo recimo ovi momci koji su tako malo ekstremno nastrojeni i tako dalje, to vjerujte, ja ne vjerujem da su on to s lošom namjerom, većina njih uradili se teže. Nego upravo su se poveli za takvim nekim, ovo je najbolje, ovo ovako, ovaj put je najbolji, ovo je ono, ili ja sam najbolji, ili ovako, onako.